Asi je 165 a čakáme 160. Ivan Šoltys, poprosím na štart. 160 štartové číslo. Ivan Šoltys, poprosím na štart. Ide? Máme ho, ďakujeme. Troška miesta mu tam urobte, priatelia. Výborne. A my ideme ďalej na S6. Lucia Lukášová, 53. Štartové číslo 53, Lucka Lukášová, poprosím na štart. A vedla 158, Gustav Ložka. Lucka Lukášová, 53 a 158, Gustav Ložka. 158 vidím. Aj staré a nové, uvidíme. Ale asi staré, je to tak. Priatelia, troška miesta, ďakujeme pekne. Takže Lucka Lukášová je, dúfam, nachystaná a 158, áno. Za nimi 153 Martin Vítko a